Yanzdemîn Festîvala Navnetewiya Şanoyê li Amedê dest pê kir. Festîvala Şanoya Navnetewiya Amed ji alî Şanoya Bajêr a Şaradariya Bajarê mezin a Amed ve tê li derxistin. Festîval bi duruşmeya ji bo aştiyê diyalog dest pê kir. Festîval bi anîna komên Şanoyê ji 19 welatan dê bajar ji bo 10 rojan ve guherîne kombîne kuneriya pirzimanî û pirçandî. Yani xebatek wisa carekî da derneketiye holê ev demeke dirêje qasî salekê me bi aytiyayê re em ketin têkiliyê û me xwest em vê festîvalê vê salê li Amedê li dar bixin û ew jî kêfxweşî nêzik bûn. Lê wek pratikî jî em bêjin qasî 6 meberê em hatin wisa çalışteyeke biçûk me çêkir û piştî wî jî me biryar da bo dîroka 22 Nîsanê û 2 Gulanê. Lê ev qasî 3-4 mehê dawiyê ye bi rastî jî xebatek gelek mezin tê meşandin li hêla şarêdariya bajarê mezin ya Amedê ve. Em kêfxweşin ev di sê roje festîvala me dest pê kiriye ji temamî ji 18 welatan 21 lîstik beşdar bûne. Ji ber wê yekê jî mêvanê me gelek li vî bajêrî ne niha hatine û hinekî jî hê di rê dane. Bo me cî kêfxweşiyê ye ku em ji gelek welata li vê derê li festîvala yazdemîn ya Şanoya Bajar ya Amedê ya Navnetewî ji ber wê yekê jî hin mêvanê me rê dane û eleqeyeke gelek baş heye ewa çend roje dest pê kiriye. Şanogerên ku ji dervê Tirkiye hatibûn jî didin zanîn ku biriya hunerê bê watebûyîna şerî û pêdîviya aştiyê mirov dikare nîşan bide. Her wiha şanoger û aktörên Herêma Kurdistanê jî dibêjin şanogeriya Kurdî hewl dide bigîje asta cîhanê di hinek waran de jî gîştiye. Ême xweman bi xweşxala zanîn bo yekem car Parêzgehê Helebce li Başûrî Kurdistan beşdar bê li yanzdemîn Festîvalê Nêwdewletî Şanoyê Amed. Elbet em kar şanêman şanoyê şewekî li bîr nekira û li derênanî Xelat Newzat karî derhênanî bo kareke kirduwe. Li şarî Helebce li Parêzgehê Helebce bo mawê 22 roj nimayişî em kareman kirduwe. Li Parêzgehê Slêmanî bo mawê 9 roj nimayişî karekeman kirduwe. Duayê li 20 Festîvalê Nêwdewletî Şanoyê Kurdî li Seqis li Rojhilatê Kurdistan nimayişekeman du car nimayîş kirdo û hilbijêra bo Festîvalê Fecr belam li ber doxî navçeke duay xirabû salê ayînde ke biçîne festîval li Teheran. Xweşhalîn kê êse li yanzdemîn Festîvalê Şanoya min di Bakurî Kurdistan nimayişekeman pêşkeš dikin bo yekemîn car wekû Helebce nûnerayetî Başûrî Kurdistanekên wekû Şanoyê Hol هیوادارم بتوانین کارەکەمان لە ئاستیەوە بێ کە لە چوارچەوەی فستیڤاڵە بینەرێکی باش لە کارەکەمان ڕازی بێت. ئێمە ئومێدەوارین کە کارەکەشمان تەنان لە ڕۆژاوای نیشتیمانیش نمایش بکرێت. بەم نمایشی فستیڤاڵی ئامەدەوە سێ پارچەی کورسان شانۆکەمان نمایش کردو تەنها ماوەتەوە ڕۆژاوای کوردستان. ئومێدەوارین لە ئایندەیشا لە ڕۆژاوای کوردستان نمایشەکەمان پێشکەشکەین. خۆمە بە خۆشحاڵە زین کە لەم فستیڤاڵین. شانۆ بخۆ ئاشتیە هەر کەسێک دکارە تشتێک ینی ژی تعریفێک بدە بۆ شانۆیە تشتێن هۆستا فستیڤالێن هۆستا دێکێک و پتر ئەم تەڤلی هەف ببین یان ژی کە شم بژمەتە پتر یەک و دوو بگرین و یەک و دوو بنیاسین تشتێکی گەلێکی پیرۆزە ئەڤروکە ژی بخۆشحالی بە فستیڤاڵە 11 ئەمە کو باژێرە دهوکێ ئامادە بووین براستی ئەف جارە ez شم بژمەتە فەرقە ji hemî carên dî tiştekî gelekê baş hatiye kirin erzên gelekên baş hatîne nimayîş kirin Kurdên ji gelek parçan hatîn ew jî tiştekî gelekê can û tiştekî yanî ez şêm bêjimete hemî Kurdistan ya li vê dirkê amade bûy. خەلکە باشوورم باژارە دوهوکێ و نها لە ئامادە ئامادەمەش بۆ فستیڤالا ئینتەرناشنالا یازدەهەمینە ئامادە بە گروپا زانکۆ ئەلمانیا فرای یونیڤەرسیتیت بەرلین
جبو في فستیوالا پر بها براستی یا کوشیاین گلک گلا لحف کن بکتن گلک نتوایید کو پرسن بنگهین حتی نهاجی به هفرهانه درگه که دیالوگید نبران و کتن پرکاشانوی کو کاره که گلک پیروزه ام لازم شوی قناغ در باز بین کو اما که کرد خود درجه دو ببینین یعنی کیم ببینین لگوری من گلک کرد گلک آلاندا براستی شیانن وان گلک برفرهن تنه دجمنه گلک کرد هر تمره لمگرتی کو ام خودر بخینو شیانن خودیار بکن راست شانو یک هنر گلک نیه از چیم بجم نکندی که نارا وکیل گل اندین اروپی یعنی جم چیم بجین کبریا کولونیالیسم گهشت ماله براستی جی بنگه خو گرتیه شانو قادا جیانه شانو جیانه در ناکه و یعنی چیروکن جیانه پرسکریکن جیانه نشام رو ویدتن Festivala Navneteya Şanoy'de 22 listik ve beğenlistin. Bernamaya festivalde bir tane performansın liser Şanoy ve sinordar nebe. Çalaki be axaftin panel kargeh u civinin hünermendan devlementti be. Dewarên cudayên şanoyê bîne cemhev û atmosferek çandî û huneriya zindî li bajêr biefrîne. Lîstikên şano wê bê beramber ji bo welatiyan vekirîbe. Festîval wê heta dudiyê Gulanê bidome. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.